Igicamunsi ciza kuri mwese bakunzi bacu, turabasuje mwese aho muherereye ku migabane itandukanye y'isi, nk'uko bisanzwe tugiye kuba tuganira ku makuru avugwa mu karere k'iwacu mu misozi miremire y'Umurenge. Ndi kumwe n'umunyamakuru mugenzi wanje Tuzarutsinda, reka akomeze n'ubundi atugezaho amakuru uko akarere kavuze kuri uyu munsi wa none, ndetse kugeza n'aya masaha uko akarere kifashe. Bwana munyamakuru, umwanya ni uwawe. Yego murakoze cyane, reka tube twagazeho abakunzi bacu ko umutekano wifashe, ko akarere bimeze nyuma y'ibitero bikomeje kugenda bigabwa na leta ya Kinshasa, bakomeza kugenda bibasira imihanda ituwe n'abaturage. Rero uko byifashe kuri uyu munsi wa none ku cyumweru muri ijoro ryakeye rishyira ku itariki 23 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2026, hongeye kugabwa ibitero biremereye muri iri joro ryakeye bigabwa n'ubundi na regime leta ya Kinshasa, muri uwo mugambi wo gukomeza kwica abaturage b'inzirakarengane, muri uwo mugambi wo gukomeza gusenya abaturage no kubakura mu byabo. Amakuru yizewe aturuka mu misozi miremire y'Umurenge muri Kivu y'Amajepfo yemeza yuko muri iri joro ryari rikeye hongeye kugabwa ibitero biremereye bigabwa n'ubundi na regime leta ya Kinshasa, ubwo byaje kwibasira imihanda ituwe n'abaturage, aho bavuze Karingi, Gakenke ndetse no rwagati mu Minembwe. Aho hose haje kugabwa ibitero bya drone bitagira abapilote, nibyo byaje kwibasira iyi mihana y'abaturage. Mu by'ukuri ihuriro Alliance Fleuve Congo FC23 rikomeza kugenda rikangurira abanyekongo bose kuba abahamya y'ibiri gukorwa n'ubundi n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Hari abagenda bavuga yuko leta ya Kinshasa ariko ari ubwicanyi cyane cyane abantu bahereye muri diaspora. Rero bakangura abanyekongo bose kugenda baba abahamya bereka amahanga n'imiryango mpuzamahanga ibi gukorerwa abaturage b'abanyekongo. Rero nubwo imiryango mpuzamahanga ikomeza kugenda iceceka itita ku bibazo bikomeje kugenda bibera mu burasirazuba bwa Kongo, ariko ihuriro M23 rigenda rikangura abanyekongo kugenda baba abahamya berekana ibikorwa bibi biri gukorwa n'ubundi n'ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa. Rero n'amakuru yabyukiye Umurenge nuko muri ijoro rya rikeye hongeye kugabwa ibitero biremereye bya drone bikorwa n'ubundi na leta ya Kinshasa na Gitega, bakomeje umugambi wo gukomeza kugaba ibitero biremereye. Rero nubwo imiryango mpuzamahanga icecetse, ariko n'ubundi abayobozi b'ihuriro AFC/M23 rigwanya ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa bakomeza kugenda bigaragariza amahanga bereka yuko regime ya leta ya Kinshasa ari regime yagutse kugira ngo ikorere abanyekongo genocide, yagutse kugira ngo irimbure abanyekongo, abifashijwemo n'ubundi n'ubutegetsi bwa Ndayishimiye n'ubutegetsi bwa Evariste, perezida w'u Burundi. Rero ibikorwa bibi, ibikorwa by'urugomo birakomeje muri burasirazuba bwa Kongo, ndetse n'amahanga nayo ntakomeza kugenda atabara abaturage nk'uko bikwiriye, abo gukomeza kugenda abireberera. Nuko byifashe nuko muri ijoro ryakeye nuko hagabwe ibitero biremereye, ibyo byose bikomeje kugenda bigira ingaruka ku baturage nyinshi zitandukanye. Hari abari kwicwa na tension kubw'impamvu y'ibisasu biterwa mu mihana hagati, abaturage bakagwara tension bagapfa batagwaye kubera iri hahamuka ry'ibisasu biremereye bikomeje kugenda bitumwa n'ubundi ni regime yagutse kugira ngo irimbure abanyekongo, irimbure abatutsi baherereye mu burasirazuba bwa Kongo. Rero n'amakuru abyukiye Umurenge nuko hongeye kugabwa ibitero biremereye kugeza kuri ubu ngubu, nuko hari hagituje nta bindi bitero birongera kugabwa byo ku butaka, n'ibitero bya drone byo ntibihema kugenda bizunguruka mu mihana umunsi ku wundi. Ntabwo bwira ibitero bya drone bitagaragaye mu Minembwe, bitagaragaye hejuru y'abaturage. Rero icyo twavuga gusa nuko kugeza kuri ubu ngubu nta ngabo za infantry ziradivasinga, nta ngabo za infantry ziratera ngo zibe zagaba ibitero mu gitondo cy'uyu munsi ku cyumweru, usibye ibitero bya drone bikomeje kugenda birasa abaturage, naho ingabo zo ku butaka zaratsinzwe. Niyo mpamvu badahwema kugenda bakoresha ibitero byo mu kirere, kuko bazi neza yuko infantry nta kizabagezaho, bazi neza yuko bakomeje kugenda bakubitirwa muri ya misozi. Niyo mpamvu bahisemo kugenda bakoresha ibitero byo mu kirere n'ibitero byo ku butaka, bazi neza yuko batazabitsinda. Abasesenguzi mu bijyanye na politiki bakurikirana bya hafi amakuru mu burasirazuba bwa Kongo bagaragaza yuko ibi bikoresho bigezweho bya gisirikare bikomeje kugenda bikoreshwa mu mihana ituwe n'abaturage, iyi guverinoma ya Kinshasa cyangwa se na bose bafatikanyije n'abafatanyabikorwa babo nibaramuka batabihagaritse, mu by'ukuri uko bikomeje kugenda bigira ingaruka ku baturage, kandi ko bikomeje kugenda biteza abaturage ubwoba no kugenda bibakura mu byabo. Rero regime ya leta ya Kinshasa nidahagarika inkota yashize ku baturage, yashizeho kugira ngo ikomeze yice abaturage, ubuzima bw'abaturage bushobora gukomeza kugenda busubira inyuma, bushobora gukomeza kugenda buja mu kaga, kuko barajijwe inshinga n'umutekano muke ukomeje kugenda ugaragara mu burasirazuba bwa Kongo, ubwo uyu perezida Tshisekedi Tshilombo ndetse n'abafatikanije bahagutse kugira ngo bakomeze batere ibisasu bya kirimbuzi mu n'abaturage. Rero bagaze yuko ubuzima bw'abaturage bushobora gukomeza kugenda buja mu kaga mu gihe iyi regime idahagaritse ibisasu biremereye byo gukomeza kugenda bihungabanya abaturage ndetse no kubakura mu byabo. Rero uko niko byifashe mu karere gakomeje kugenda kagaragaramo umutekano muke, haba i Murenge no mu bindi bice byinshi bitandukanye, kuko ubutegetsi bwa Kinshasa budahwema kugenda bushotora ku bindiro bya M23.
kandi mu gihe bashotoye kurinduza M23, M23 ifite ubushobozi bwo kugenda igwanira abaturage mu bice bagenzura. Yaravuze ngo ntabwo izifata amaboko ngo leta ya Kinshasa ize igabe ibitero bareke kubasubiza, nubwo hari agahenge nubwo amahanga basabira kuja i Qatar mu biganiro. Leta ya Kinshasa ntishyigikiye ibyo biganiro, leta ya Kinshasa ntikeneye kujayo, ahubwo icyo yashyize imbere ni ugukomeza kugura intwaro zigezweho, intwaro za kirimbuzi bakomeza kugenda bakoresha mu rugamba, bakomeza kugenda bahanganamo n'irihuro FC23. Ngayo nguko ni amakuru twari twabateguriye, nuko ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje inkota yo kurimbura abanyamahanga no kubakura muri gakondo yabo, ariko tuzahaguma, tuzahaba, gushaka no kudashaka ntabwo tuzava muri gakondo yacu, nubwo batuzengereje bakomeje kugenda bazunguruka minembwe, ariko bazahora bayirangisha amaso ko ntibazayigeraho. Mwakoze kubana natwe, murakumwe n'umunyamakuru Pacifique Kamunege, twende bategurira amakuru 5 kuri 5, mukora subscribe na share kugira ngo tubazamu kikora amakuru tubategurira umunsi kundi.